F'April li għadda ġew Malta aktar minn 150,000 turist. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi żieda ta' 2.4% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. F'pajjiżna dawn nefqu aktar minn 119 miljun euro, żieda ta' 3.8% meta mqabbel m'April tal-2014. Bejn Jannar u April it-turisti żdiedu b'5.7% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Fil-fatt in-numru ta' turisti li ġew Malta bejn Jannar u April ta' din is-sena qabeż l-400,000. Fl-istess perjodu żdied ukoll in-numru tal-jieli li qattaw it-turisti f'pajjiżna, dan bi 3.5%. L-ammont ta' flus li nefqu t-turisti f'pajjiżna fil-perjodu msemmi wkoll żdied b'6.8% aktar minn dak ta' bejn Jannar u April tal-2014. Dan ifisser li bejn Jannar u April ta' din is-sena, it-turisti li ġew pajjiżna ħallew 311 miljun euro fl-ekonomija Maltija.